Ajeng, Ajeng. Lagi Jeng, lagi Jeng. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Enggak, udah pas. Oh, udah pas. Nah. Nggak bisa, jangan nyampe itu. Nyampe. Ready. 1, 2, 3. Ayo, tangannya di belakang. Tangannya di belakang. Jangan dipegang ya. Ayo. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ayo, dikit lagi deh. Alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands by the sunrise he used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes Sana, lari langsung tepuk tangannya, jadi kalau nanti gantian. Nanti digituin juga, putar juga. Oke? Contohin. Contoh aku nih. Contoh. Tiga kali putaran. Gas aja kalian nih. Semua ya. Ya, gitu ya. Contoh. Lima. 1, 2, 3. Kalau jatuh ulang lagi dari depan ya. Jatuh ulang dari depan. Ayo. Ulang dari depan.
Indonesia bareng keluarga Radio Esra FM. Gimana Mbak Naya, seru? Seru banget guys. Sampai putih-putih ya. Iya nih. Main tepung ya. Ini namanya berani kotor di 17-an Agustus. Wih, siap. Mbak Sekar. Gimana komentarnya? Aduh seru banget guys. Jadi seruan hari ini tuh sangat meriah karena memperingati 17 Agustus yang ke 76. Gimana salsa? Gimana 17 banget kalian kedepannya harus apa ini ya? lebih seru lagi. Ya. Lebih seru lagi. Merdeka untuk Indonesia yang ke-76. Yeah, merdeka. Nop, kasih komentar. Ganteng kali abang di sini. Iya. Oh, ini panitianya nih. Panitia. Gimana? Seru banget. Seru banget ikut main ya? Makasih para wali. Ini belum selesai, masih lanjut main. Iya. Kudain kelereng. Ayo. Ya, ini masih berjuang dalam kemerdekaan kelereng. Jadi apa sih belum apa? jangan lupa subscribe. Wirma Ardian. Oh, Wirma Ardian. Thank you.